خیلی کامپی خیلی رفتیم چی؟ بیزور کردی بگی بدرو تیز گوش که اکا چیز 8 مرد هم میدونین به صاحب خونه به صاحب خونه 8 مرد همونجا برین فرورین سومش دودگی رو میتتون ها؟ 8 مرد نمیدونین به صاحب خونه ها؟ 8 مرد تبدونی هم بالاتر در به صاحب خونه همونجا برین پرتین برا گفته سام بیزور کردی دوای خیر برش هشتمی مرد به صاحب خونه را همونجا پرسین میگن تون همونجا برین فرورینش سومش دودگیه برا های که اوه همین خیلی برای گناه زیاد کرده گه برش ها بفرورمش بگی برش اکا ها بیا اینو میبرد دیگهش قدر روید میکن فرو اینسو اینجا میرین اکا ها همین طرف 8 مرد سون تبتر نمیبریش ها همین کامپی را بردن در کورا اونجا اوخی اینو میفهمه را با همون چی را باید کنین ما سون شد دادگی هم میگیره تا همون به صاحب خونه چی را 8 برینش 8 مرد نمیدونین طرفی ها چی بولو خیلی بفرو خیز خیلی در جرم زدی بگی ما اکا میره 8 مرد برای سون شدادگی میتتون 8 مرد میدونین هم به صاحب خونه را ها استار بشی 8 مرد سنتر ده کنه میدونین همونجا بولو ده فهمیدین در جرم زدی بگی برش ما اونجا را سون شدادگی میتت کس که بیزور کردی برا خونه اگم دخترت برا نمیمونی زنده کنی کس که مایی بگی سون کوتا ارجونم زدی برا اگم دخترت بیا خونه دختر زنده کنی الله تو برطرف نمیمونی زنده کنی برا دوا عجب تو برطرف بش خاله جان بش خب تو به عقلی تو کجا میبری میره اینو بارش کردی اکا چه خدمت چه کارو میزنه
چامش بابا مراد ما چام بریم کجا بریم؟ اما چام برنام یویه اعلام بالا زندگی کنیم برا و فقط پشتی زندگی مادر داره فهمیدم بگیریم بریم کجا میبره میرم تو این زانه میکشی تو این زانه میکشی این گردن خلاص کردن تو با کدوم تو تیره میبرونی میپرتونی ای شب نمیکن تو همه قبل تو خودت کلا شدگی ایزا بکشه ای به توری مردکه یک چون بره بگیر خطا آز بکش فهمیدی شرم کن باید ای خدا باید مادر داری ای بکر زندگی مادر زده کدی کچه پرتونی салом арз мекунем ба якояки шумо бинандагони азиз закӣ ва ҳушманди телевизиони баҳористон. наворе ки айни замон шумо тамошо кардед, тамошои он бисёр нанговар, таъсирбахш ва мушкил буд ва барномаи навбатии таҳлили фикри шумо сари ана ҳамин масоил суҳбат мекунад. бояд қайд кард ки ин наворо як зумра ҷавонони фаъол расонаӣ кардан, дар сомонаҳои иҷтимоӣ паҳн кардан ва дар сабти ин навор, дар омода кардани ин ролики иҷтимоӣ таҷрибавӣ ҳунармандони театри русии драмавӣ ба номи Маяковский иштирок карданд ва ҳунарнамоӣ карданд. ва барномаи мо низ сари ҳамин масоил сурат мегирад, яъне аз нигоҳбини падару модар даст кашидан ҳангоми пиронсолии онҳо. ва бинандагони азиз, дар барномаи мо бо иродату садоқатмандӣ ҳузур доранд Фурқати Эгам, корманди фарҳанги маркази минтақавии хизмати иҷтимоӣ ба нафақахӯрон ва маъюбони шаҳри Душанбе, муаллимаи азиз, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 94 шаҳри Душанбе Нарзигул Розиқова, Шуҳрат Файзуллоев, муовини директори муассисаи давлатии хона-интернати Пиронсолон ва маъюбони ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон ва ҳамзамон меҳмони махсуси мо бошандаи муассисаи давлатии хона-интернати Пиронсолон ва маъюбони ноҳияи Ёвон ва ҳамзамон як зумра хонандагон, донишҷӯёни фаъол, кормандони бахши ҷавонони шаҳри Душанбе дар барнома ҳузур доранд. фикр мекунам ки бо иштирокатон дар самти матраҳи мавзӯи имрӯза саҳм мегузоред ва ҳозирини арҷуманд якояки шуморо ба барномаи таҳлилии фикри шумо хушомадед мегӯем. ролике ки шумо назар кардед, мехоҳем нахуст атрофи он суҳбат кунед. марҳамат. шахсе ки модари худро эҳтиром намекунад, зиндагии хуб дида наметавонад, чунки модар ягона аст. ҳамаи моро модар ба дунё овардааст ва модар тарбия намуда ва ба воя мерасонад бо умеди оне ки оянда фарзанди ӯ аз сои дасташ шавад, бо умеди оне ки фарзанди ӯ чатре шавад ва аз ҳама офтоби сӯзон ва дар борон ӯро соябон гардад. ӯ хел умеде надошт ӯ модари бечора ки фарзанди ӯ дар оянда чунин як насле ба воя мерасад, насле ки ӯро ба берун мепартояд. дар ҳақиқат ҳастанд фарзандоне ки модари худро эҳтиром мекунанд, лекин мегӯянд ки сарчашмаи тарбия аз оила аст. мумкин аст ки модари он фарзанд ӯро дар хурдсолӣ бисёр афсонаҳо гуфт ва ӯро боз бо он тарбия намуд ки ягона аст. мумкин аст ки дар оила ӯ ягона буд, ӯро бо ҳамаи гуфторҳояш таъмин намуд. мумкин аст ки бо маблағҳои зиёдатӣ дод, ки маблағи зиёдатӣ вақте ки фарзанд гирифт, ин низ як ҷиҳати тарбияи нодуруст аст. мумкин аст агар ки дар оила бештар аз равшанфикрон, аз донишмандон, аз ситораҳои дурахшони адабиёти форси тоҷик, аз панномаи Аттори Нишопурӣ, аз қобусномаи Унсурулмаолии Кайковус, аз насиҳатнома, аз бештари шоирони мо ки дар гузашта онҳо чӣ қадар моро ба роҳи дуруст
تربیه نمودن در اویله بیشتر و بهتر خوب می شد که مادر و پدر از این گفتارهای روشنفکران و دانشمندان استفاده می بردن. وقتی که ما حکایه گوشواره کرامت الله میرزایف نویسنده بزرگ تاجیک که حالا آنها هستند در ساعتهای تربیوی از این حکایه نقل میکنیم. مادر برای فرزندش تنها گوشوارهش رو هدیه نموده بود و میخواست که با همین گوشواره فرزندش خاندار شود، توی عروسی کند. ولی وقتی که رستم جان همین خیلی مادرش بیمار می شود، مادرش از عالم می گذرد، می خواهد که همین با مبلغ همین گوشواره ها زندگی را برد و می رد به بازار. هر بار گوشواره را می برآورد، سیمای مادر پیش نظرش می آمد. مادر که او را به وایه رساند، مادر که به او وصیت ها داد، نصیحت ها داد. بنابر همین از نسل امروزه، نسل نورس، جوانان خواهش دارم که در حیات و زندگی مادر که با همان دستان مهر و محبت را به آنها بخشیده است، مادر که زمین ناکارم را کارم گردانده است، مادر که با یک دست گهواره با دست دیگر عالم را تکان آورده است، احترام نمایند و هیچ وقت نگذارند که اشک چشم مادر جاری شود. چنانه که ما دیدیم در این نوار، اشک چشم مادر 6 قطار بود. حتی همین قدر نصیحت میدادند ولی آن پسر با یک هوابلندی مادر پیر خود را مهربانی نمیکرد، حتی با آن تاثیر هم نرساند که او مادر همین خیلی گریان و نالان با امید او را به وایه رساند. ولی هنگامی که نوار رو دیدیم در آنجا چند نفر خواننده های مؤسسه های تعلیمی اشتراک نمودند و راست ایستاده با آن جوان نگریستند. پس آینده نسل امروزی ما چی می شود؟ وقتی که در این حالت می بینند که جوان ها این خیر رفتار میکنند، نسل نورس از آنها میگویند که همسایه از همسایه پند میگیرد، خربوزه از خربوزه رنگ میگیرد. بنابر همین خواهش میکنم از همه جوانان، از همه نسل امروز، مادران را احترام کنید. نه تنها مادر، وقتی که مادرنامه میرزا ترسونزاده را ما می‌آموزیم، در آنجا میرزا ترسونزاده در سن 9 سالگی از مادر خود، چنانه که در منطقه ایسار سال 1920 بیماری وبا پهن گشته بود، از عالم چشم پوشید. ولی میرزا ترسونزاده در همانجا آورده است که هر یک مادری تاجیک را که میبینم قرص سفید در سر دارد، رویمال در سر دارد، مادر خود میپندارم. در شخصیت مادر، مادران دیگر و حتی استادان که مادر دوم حساب می شوند، استادان خود را نیز احترام نمایند. تشکر معلم عزیز برای اندیشه‌های سالم و سازنده. این فکری شما بود. اگر شما اهمیت داده باشید به این نوار، پیش از همون یک زن در داخل میکرواتوبوس به قول بی‌طرفی نکرد، دیگر مردم همه بی‌طرف بودند. ما نظر کردیم که همون راننده ها یک چند نفرشون از سبب آنی که راه رو نمیدونستند مادر رو فراوردن و اگر اهمیت داده باشید یک ماشین سبکرو الکی آماده بود و برد مادر رو مثلا به خانه پیران سالان آنگونه که فرزندش گفته بود. تنها یک زن، این هم باشد یک مادر، در آنجا بی‌طرفی نکرد، مناقشه را برداشت که تاثیرش به تمام جامعه رسید، تاثیرش به ما نیز رسید. سوال به میان می آید که به فرزند کی حقوق داده است که مادر را خانه بدوش کند، از منزلش که با مهر و محبت آن را بنیاد ساخته بود و امروز پیر و ناتوان و عاجز گردیده است و فرزند که در عین کمالات است، جوان است، دنیا را بیشتر می‌بیند و مادری که سالخورده و بیمار و از همین گیرودار و تشویش‌های زندگی الکی قوتش کم مونده است، راهگم می‌زند و بینید که این نوارها در حقیقت نوارهای خیلی از تماشای آن دلها بلرزه می‌آیند و سوال و جواب‌های بسیاری هم به میان می‌آید که بی‌طرفی شهروندان را ما مشاهده میکنیم
ва зане ки ба сухан даромаданд ва шумо қайд кардед ки ин ҳам модар буд бале ва дарди дили модарро модар медонад ва ҷавонони мо ҳамин падароне ки дар ҳамин ҳолат иштирок доштанд бояд агар мо дастаҷамона ба сӯи фарзанди ҳамин ноқобил аз ин рафтори ношоисташ агар ба насиҳатгӯӣ медаромаданд ва бубинед ки дар ҳақиқат кор ҳам ҳамин ба хубӣ анҷом ёфт ки аллакай модар як чашмонаш бештар кушода шуданд ва фарзандаш дар ҳолати қаҳру ғазаб гӯё ки ба назди дигар духтаронаш фиристоданӣ мешавад ва писаре ки ҳамин дар ҳамин ҳолат қарор дорад ин писар дар ҳақиқат қуввати волидайн аст. Фарзанд меваи умри инсон асту давомдиҳандаи ин ҳама кору ниятҳои волидайн мебошад ва дар ҳақиқат шумо ҷавонони азиз дар тамошои навор як ҷаримаи 8 мартро шунидед ва ин маҳал дар пойтахти азизи мо қарор дорад. собиқи яке аз кинотеатрҳои шаҳри душанбе ва дар ҳамин маҳалла муассисаи давлатии маркази минтақавии хизмати иҷтимоӣ ба нафақахӯрон ва маёбони шаҳри душанбе қарор дорад дар миёни мардум бо ибораи 8 март ва ин хонаи меҳр муассисаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе мебошад ки ҳамарӯза ба 100 нафар шахсони дар ҳолати душвори зиндагӣ қарор дошта хизматҳои иҷтимоӣ мерасонад. ташаккур. мавриди фаъолияти марказ дар давоми суҳбат бармегардем. ҳозир ман фикр мекунам ки бевосита баҳс кунем, суҳбат кунем сари наворе ки дар оғоз буд. марҳамат андешаи ҷавонон. вақте ки модар пир мешавад мо бояд навро бурда партоем. вақте ки кас пир мешавад мисли ҳамон наврас мешавад. наврасе ки мо будем дар ҳамон вақт модар моро нигоҳ кард ва боз мо бояд модаронро нигоҳ кунем. саволе ба миён меояд ки амон саъдию синую ҳофизу дигару дигар аз куҷо пайдо шуд? ин ҳама модар буд ки ӯро ба дунё овард ва дуои модарро гирифту ба ин ҳама неъмати дунё сазовор гашт. бароятон тамошо кардем навор бисёр сангин буд. бале. ташаккур. марҳамат андеша бошад. падару модар моро бо як умеде ба воя мерасонанд ки дар пирӣ барои онҳо асои бошем, яъне асои дасти ҳар яки онҳо бошем. онҳо ҳеҷ вақт намехоҳанд ки вақте онҳо пир мешаванд мо онҳоро гирифта ба маркази пиронсолон барем, ба хонаи бепарастон бурда партоем, зеро падару модар вақте ки мо хурд будаем моро бо хуни ҷигар калон карданд. модар ки сарчашмаи ҳаёти ҳар як фарзанд мебошад, мо бояд дуои падару модарро ҳамеша гирем, зеро падару модар аст ки моро ба воя мерасонад, баркамол мерасонад, ба як мартабае мерасонад. ташаккур. наворе ки дидед шумо ба ҳамон нафаре ки масалан модарашро мехоҳад ба хонаи пиронсолон бубарад чӣ гуфтанӣ ҳастед? ман ба ҳамон нафаре ки мехоҳад модарашро ба хонаи пиронсолон барад, агар айни ҳол ӯ дар ин ҷо ҳузур дошт, ман ба ӯ мегуфтам ки ҳеҷ вақт бояд мо падару модарро ба хонаи пиронсолон набарем, зеро падару модар аст, аз ҳамон кӯшишу заҳматҳои падару модар аст ки мо ба мартабае мерасем. ва дар ҳамон навор вақте ки он зан ба он марде ки модарашро мехоҳад бурда партояд насиҳат медиҳад, он насиҳати ӯ хеле ҷои дурустро гирифта буд. албатта ҳастанд, бисёр нафароне ҳастанд ки мо айни ҳол баро мешавем ба чунин шахсиятҳо. ҳатто дар зиндагии шахсӣ баъзе аз нафарон шоядам ба ҳамон хонаи пиронсолон набаранд, вале ҳатто аз хонаи пиронсолон ҳам дида бо онҳо рафтори бадтарро анҷом медиҳанд. ин албатта бисёр даҳшатовар аст. баъд дар ҳар як оилае ки тарбияи хуб ҳаст, албатта фарзанд ба ҳамон тарбия унс мегирад, одат мекунад, дар хурдӣ ӯро чӣ гуна тарбият мекунанд, ҳамон чиз дар оянда ба ӯ таъсири мусбат ва манфӣ мерасонад. ҳар як падару модар пеш аз ҳама бояд тарбияи фарзандро аз хурдӣ оғоз кунад. ҷавононе ки бисёртар ҷурабозӣ мекунанд, онҳо бисёртар таъсирашон аз шахсоне ки дар хона менишинанду бисёр вақт мутолиа кардан вақти худро мегузаронанд бисёр фарқият дорад. масалан он шахсе ки бо ҷураҳояш бисёртар ба ҷойҳои мақсад дилхушӣ мераванд, онҳо бисёртар ба ҳамин корҳо даст мезананд. ва албатта
با آن نفرانی که چنین تربیت گرفتند بسیار متاسف هستم. نمیخواهم که در تاجیکستان ما چنین رفتارها باشند و بسیارتر جوانان ما کوشش کنند البته سواد آموزند. این همه از بین می رود. تشکر بر روی اندیشه هایتان. اکنون از صحبت شما من همین رو دریافتم که شاید همین مادر در تربیت فرزند جای خطا کرده بود که امروز به چنین حالت افتاد و این هم فکری شما بود. مرحمت اندیشه بعدی. چطوری که شاعر بزرگوار لایق شیرازی گفتند ایا مادر به قربان تو میرم، چون مهر و مهر و پیمان تو میرم، جهان پر مکر و داستان است بگذار که من در روی دستان تو میرم. البته از این گفته ها برمیآید که نه به هر کس داشتن مادر میسر میگردد. یکی در طفلی، یکی در جوانی، یکی در نورسی و دیگری در پیری از مادر خود محروم میگردد. پس ما باید چی کنیم؟ ما باید با مادر و پدر خود مهربان باشیم، آنها را اسیر دوست داریم، چون که مادر بود که 9 ماه و 9 روز ما را در بطنش نگاه و بین کرد. پس از آن وقتی که ما را به وایه رساند، ما را به دنیا آورد و ما را به وایه رساند، او چی رنج و چی عذابی که داشت تنها به خودش و به خدا خواست می آید. و وقتی که ما را به مکتب می برد، سخن اولینی که مادر می گفت فرزندم، جگربندم. وقتی که تو به مکتب می روی، سخنی که اول می گویی این سلام است، چون که از اینجا برمی آید که تو تربیه خوب گرفته ای. من تو را به کمال رسانیدم، من تو را تربیه خوب دادم، پس تو می توانی از اینجا نام مرا بلند نمایی. ما جوانان از این ویدیورالی که شما امروز پیشنهاد کردید یک چیز به خود گرفتیم. باور کنید وقتی که من از این ویدیورالی تماشا کردم دلم چنان ریش شد که اما زنی که در درون نقلیات دادوای میکرد، من از آنجا فهمیدم که مادر درست میگفته است که دختر از پسر دیده به مادر نزدیک است. درد دل دختر رو مادر میفهمد، درد دل مادر رو دخترش میفهمد. بله او زن بود، او مادر بود، دادوای کرد که او را کجا میبرید؟ بله. او را کجا میبرید؟ خانه پیرانسالان. او نمیداند راه را. مرد از خانه بیرون است، مادر در درون خانه در تربیت فرزند است. خودش میداند که با فرزند چه خیلی معامله میکند. او هر روز با فرزندش نصیحت میکند، پیوسته میگوید که فرزندم تو افتخار تاجیکستانی، تو نامبردار من و پدرت هستی. فردا تو که مادر یا اینکه پدر میشوی بعد درک میکنی که برای من چقدر عزیز و معتبر هستی. و از این گفته ها برمیآید که ما نباید مادر و پدر خود را به خانه پیرانسالان بریم، بلکه آنها را مثل گوهرک چشم نگاه و بین کنیم، چون که روزی میشود که هر دوی آنها ما را ترک میکنند، بعد ما به قدر آنها میرسیم و آنگاه خیلی دیر خواهد شد. امروز که پدر و مادر ما در کنار ما هستند، ما همچون یک جوانان با لیاقت، همچون یک جوانی با سعادت و با سواد باید آنها را نگاه و بین کنیم و پیوسته از گپ آنها نبرویم. چه پند و اندرزی که آنها به ما میگویند مثل حلقه بر گوش نماییم و همیشه به گپ و رفتارهای آنها گوش نماییم. تشکر، سلامت باشید. ما نیز از همین منبر بلند اندیشه بسیار افتخارمند هستیم که جوانان فعال داریم، جوانان وطن دوست داریم، جوانانی داریم که به محبت عائله داری پاس میگذارند و پدر و مادر خود را چون گهوارک چشم نگاه بین میکنند. و در جامعه امروزی ما اکنون گفتیم که یک زمره هستند، احیان به نظر می رسد که از نگاه بین پدر و مادر خود دست میکشند و ما نیز کوشش کردیم که با تهیه همین برنامه، با پیگیری همین مسائل ریشه‌کن کرده باشیم و باز هم افتخار و غرور و جوانمردی را در نهاد جوانان، در نهاد فرزندان جا کنیم که پدر و مادر مقدس است و چونانی که ما را نگاه بین کرده همین گونه در دوره پیرانسالی آنها را ما نگاه بین کنیم. یک شبه رنجی که مادر کشید هیچ کس آن را جبران کرده نمیتواند. قدر مادران را باید بدانیم. چطوری که از نوار دیدیم همه دلش برای آن مادر میسوخت، اما آن مرد هیچ یگان مهر به مادر نشان نمیداد، حتی دل خودش نسوخت که مادرش را دوباره برگرداند. تشکر. شما اگر در نوار دیده باشید
خودی همون جوان میگوید که بسیار مادر من گناه کرده است و نمیخواهد که من زندگی خود را ادامه دهم. این هم باشد اکنون اون جوان در نظر دارد که الکی من عائله دار هستم، همسری خود را دارم و نمیخوام که مادر با ما باشد. اطراف این مسائل چی گفتنی هستید شما؟ مرحمت. مادر بهترین گنجینه است. وقتی که پسران عائله دار میشوند، مادر چقدر خرسند میشود که پسرش را داماد میبیند و نمیخواهد که فرزندش عذاب زندگی را کشد و فرزندش را خوب تربیت میکند که در آینده زندگیشان ویران نشود و مادران نمیخواهند که هیچگاه فرزندانشان خوار باشند. ما کوشش میکنیم که تا وقتی که پدر و مادر در بر ما هستند و با چقدر که آنها ما را خوب کلان کردند، ما نیز آنها را تا بودنشان حرمت و احترام نماییم. و من وقتی که این نوار را تماشا کردم راستی دلم غمگین شدین شما؟ بله. و وقتی که این را دیدم تنها من گریه نکردم تمام و بسیار دلم سوخت و مادر بهترین گنجینه است. باید ما آن کس را حرمت کنیم، احترام کنیم و با خاطر زن شده مادر را از خانه مان بیرون نکنیم. تشکر. خدا کند که همون مهر و محبتی که این زمان در دل دارید نسبت مادر، نسبت عائله، نسبت فرزند ابدی و جاویدانه باشد و هنگام پیرانسالی پدر و مادر خود را چون گوهرک چشم، چون فرزندان خود نگاه بین کنید. در اینجا جوانان ما قید نمودن که پسر به مادر نزدیک نیست، بنابر همین پسران به همین راه می روند، ولی این غلط است. در زندگی، در حیات، از حیات شخصی خود مثال میارم. من دختر ندارم، صاحب 3 پسر هستم. یگان مرتبه نشده است که در حیات زندگی من گفته باشم که چرا من دختر ندارم. برای آن که پسران دارم که در حیات زندگی همه وقت در پهلوی منن، در همه مشکل ها آنها را خوانده صاحب معلومات کردیم و آنها صاحب معلومات هستند، عائله های خود را دارند. هست احیان جوانانی که راه زندگی را گم کردند. بعد از توی جوانان ممکن است که تغییر یابند، لیکن آنها فکر آینده خود را کنند. در آینده آنها نیز خوشدامن می شوند، آنها نیز با یک امید و آرزو کلین به خانه میارند. کلین به جای دختر است. خوب میشد که همین تربیه، راه اساسی تربیه و خیرخواهی زیاد میشد. اگر همین کودک رو از اول هم خیلی تربیه نماییم که وای به یک آدمی برجامانده، به یک عائله کم بضاعت در نزد همون فرزند گوییم که بیاید همین ده یاری رسونیم، این عائله کم بضاعت است، این عائله برجامانده است، این پیرانسال است، این دستیار ندارد، فرزند ندارد. هم خیلی با همین راه تربیه کنیم، ممکن است که دلسوزی در اینجا، دلسوزی و خیرخواهی و تربیه درست گرفتن و فکرم که جای اول رو میگیرد. اگر انسان دلسوز باشد در حقیقت و مادر خودش را هم دوست داشته میتواند و دیگران را هم دوست میدارد. تشکر زیاد به هر یک شما برای اندیشه هایتان. سری موضوع اساسی، سری آن ویدیورولی که ما پیشنهاد کردیم و من نیز فکر میکنم که این پیش از همه از عقل و مناسبت یعنی خودی جوان بود. شاید که مادر اگر خطا کرده بود، اکنون جوان باید خطا نکند، چون که در آینده همون خطاگی آن از جانب فرزندش دیده نشود. اکنون صحنه‌ای که ما دیدیم، گفتیم در آغاز برنامه که انمو صحنه از جانب هنرمندان بازیده شد، لیکن از حیات همه روزه ما گرفته شده است و در برنامه امروزه ما نیز یک نفر، چونانه که در آغاز برنامه گفتیم اسکرعلی ارگشوف اشتراک دارند، باشنده مؤسسه دولتی خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان ناحیه یاوان، یعنی این نفر را فرزندانشان نگاهبین نکردن و از نگاهبین این دست کشیدن. ببینید که این نفر با یک جهان مهر
باز هم به زندگی با نگاه نگ می‌نگرند، به خاطر ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی، به خاطر تکرار نیافتن حالت مذکور که سال تولدشان 1942 است. امروز در برابر شما جوانان عزیز، در برابر ما، در برابر حاضرین ارجمند آمدن به تلویزیون و میخواهند که از حیات خود قصه کنند، میخواهند که یک نمونه باشند که این نمونه تلخ دیگر تکرار نشود. میخواهیم صحبت را با ایشان ادامه دهیم. مرحمت. من از رایون ایستار سال 1942 سال تولدم، دوم مکتب تولد شده. تنکیس بودگی سال 56 سال از محرم از خانوادم رایون ایستار را کشته آمدیم. دادم، بوام، اوکوام بودگی، یک خودم تاقه ماندگی حاضر. زنم بودگی، بچه هم بودگی، یک اوکوم ریگرد میشنند. ریگرنده. وای مولو برد بود. من برو گفت. نبیایی جو گفت. چو گفتم؟ تو اوکوم میشید تو آیک مادرم آیک پردم نگو من تو داکار نگو. من سال 1942 باشم وای بچه حاضر از 60-70 گذشت. اما حکوم میشد. برادرتون میشود؟ من نگفت. برو اینجا گفت. نموند. آخر آمده اینترنت آمدم که یک معلمه بودیم. همه بسیار یادم کردم من به. 2 ماه شدم. بعد از 2 ماه من با گفت که اما گفت وای به میرد گفت. یوم گفت. یوم من 1 سال شد. پیش کجا نمیگشتم. 1 سال شد حاضر رئیسی اونجا. بسیار آدم ناز بود. من حالا 3 ماه اوقات میتید. اوقات یک اوش میتید. یک شوربا میتید. نه شما نگاه میکنند. چون میکنند باشته ها. نفس روش کن نگاه کرد از من به. بچه هم از سال 95 سال پاپتا برفته. چند فرزند دارید؟ 5 تا. چند پسر و چند دختر؟ 2 دختر بودگی. ایهان من کوفته رفتم. سالهای 2010 برفتم. قزاقستان به. قزاقستان رفتم که بچه کلانیم من پرکار داد که دومش نزنگ. خیشی دورم هسته سال 6 است. خونش برفتم خوارم بجکته. تو اکاگو ما توی پویده نمیتونیم. نگو ما تو اینترنت بودم پستیم. من اینترنت با شهر باید معلمه بودم. یا معلمه زنه که ناز بودیم. نگاه بین کرد. من بعد حقیقت حاضر یاونده. 1 سال شد. هم 1 سال باشم یاونده. رئیسی ناز بودم. ازت رو معلوم کنند. او چوش نازه. مرچیستر او هسته. همش نگاه بین میکند. 3 محل اوقات میتید. مرچیستر او نگاه میکند. 5 وقتش میتید. نامای پسرتون شما میدونید؟ ایرگاشو مشغول. سال 69 سال تولدش. ایرگاشو منصور های. ایرگاشو نادر. 4مش ایرگاشو گلناره میگوید. دختری اخترکیم. نیگاره. وای هون همش سال به کلان شد. اویو رسید. بعد ایهان من پاپتا برفت. بسیار گفتارهای وزنین که ببینید بیننده عزیز. این کس سالی تولدشان 1942 در برابر اونه که مثلا امروز 5 فرزند چونانه که قید کردن 3 پسر و 2 دختر پرتافته است. حاضر نام به نام به سالی تولد و روز و ماه میدونن تاکید میکنن. 2 نفر دختر داشتن 3 نفر پسر. من بسیار متاسف هستم نمیدونم چی گویم. بیننده عزیز بسیار یک حالت ناگوار است. هیچ یک نفر نمیتواند که در همین مورد حرف گفته باشد. بسیار یک مشکل است که مثلا پدر خودش 80 سال است. پدر رو پرتافتن چون که گفتیم الکی باز هم یاد میکند به نیکی از نام و نسب از اون روزی که اون فرزند تولد شد. پدر مادر این بهترین نعمت است. باید بهترین به این پدر که نمیتوانید صحبت کنید؟ شاید آنها فکر نکنند که روز آنها پدر میشوند مادر میشوند. شاید به قدر اینها برسند اما دیر میشود.
ва ҳар яке мо бояд то вақте ки падару модари мо дар болои сарамон ҳастанд ба қадри онҳо бирасем ва онҳоро ҳеҷ гоҳ ғамгин насозем. ташаккур, марҳамат. бисёр афсӯс мехӯрам. онҳо намедонанд ки чӣ ганҷеро бар ин ҷо гузоштаанд. падару модар дар ҳар ҳоле ки набошанд, аммо бо ёди фарзанд ҳастанд. албатта чӣ хеле ки шумо ҳам шоҳид шудед, то ҳоло моҳ рӯз ва дар куҷо будани фарзандони худро медонанд. ташаккур. خانم فروخته گشتگی ин падар зикр медоранд ки ҳатто фарзандонашон хонаи истиқоматӣ падаро фурӯхтанду падаро ба хонаи пиронсолон доданд. дар ҳақиқат ҳамин қарзи фарзандӣ он чизе ки дар конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ва он чизе ки имрӯз ҳама қонуну санадҳои меъёрӣ амалкунандаи кишвар ва масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, ҳамчунин масъулияти фарзандон дар таъминоти иҷтимоии падару модар ки ин қадар аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, аз тарафи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалии раҳмон ба ҳамин қишри осебпазири аҳолӣ ва чун гуфтем маркази номбурда аз тарафи ҳукумати шаҳри душанбе фаъолият дорад ва бубинед ки агар ба рақамҳо нигоҳ кунем, соли равон 23 нафар шаҳрвандон падарон модарон ба хона интернатҳои ҷумҳурӣ ҷойгир карда шуданд ва аз ин миқдор 15 нафари онҳо баргаштан ба рӯи зист дар муҳити оила ва ё дарёфти наздикон. ин лаҳзаҳо як ҳолате ба хотирам меояд ки дар яке аз роҳравҳои марказ зане бо як фарзанди хурдсоли худ ба аёдати бошандагони марказ омада буданд ки ва ҳамин шукргузорем аз он ки миёни шаҳрвандон аёдати бошандагоне ки дар ҳақиқат оворои танҳо беҷои зисти доимӣ мебошанд ва ҳамин амалҳои саховатмандию хайру сахо миёни мардуми мо бисёр боло рафтааст ва модар ба фарзандаш нигариста чунин гуфт: шумо дидед ба ҳамин падарону модарон онҳоро фарзандонашон партофта рафтанд, лекин ман падару модари худамро ту медонӣ ки хабар мегирам, ҳурмат мекунам ва ин ҳолатҳо ки дар наворҳо дидем, дар зиндагӣ мебинем, ангушшуморанд, лекин ин доғи мост, доғи зиндагӣ. ва ҳаминро қайд кунем ки он муноқишае ки дар сари роҳ аллакай дар даруни мошин ба вуқӯъ мепайвандад, ин аз хона сар шуд ва асоси тарбияи фарзанд ба гумони ман ин дар оила бояд падарону модарони азизи мо фарзандро бештар дар оила тарбия кунанд, панду насиҳат, ин қадар нангу номус ва сухан аз ҷавонон меравад ки шояд духтар гунаҳгор ё писар гунаҳгор, духтар ин олиҳаи ҳусн, лекин писар ин сарбози ватан. мо аз падарону бародарони худ ин қадар мефахрем ва ин роҳгумзадани ин ҷавон бошад ки ақли солим ғалаба кунад ва ҳамин ҳолатҳо дар ҳақиқат бисёранд ва боз як ҳикояи тарихӣ аз достони Эраҷ Мирзо, достони модар, вақте ки дили модарро канда ба назди дӯстдоштааст мебарад, дил аз дасти фарзандаш меафтад ва он лаҳза боз дили модар нидо садо мебарад ки вой пои писарам хурд ба санг. ва ҳамин бинед ки оҳи модар, нидои модар, ҳамеша ҳамин дуои модар бо шумо аст. шаби боз як ҳикояро дар варақ гардон шудам. бузурге он қадар сафарҳои дуру дароз доштааст, он қадар шӯҳратманд гаштааст, дониши бисёр хуб доштааст ва аз ҳама чиз сарвату давлати дунё баҳравар гардидааст. бо дуои модар кори худро оғоз мекардааст ва вақте ки модараш мегузарад, зиндагиаш ранги дигар мегирад. ва боз як ҳолате дар хотирам меояд ки модари вақте ки гузашт, мо ба ҳамдардии ҳамон падар омадем ва он падар гуфтанд ки имрӯз модарам не, имрӯз ман мурдам. ва дар ҳақиқат аз ҳамин он қадар ғамхориҳое ки ба ҳаққи шаҳрвандони дар ҳолати душвори зиндагӣ қарор дошта аз тарафи ҳукумати кишвар, ҳукумати шаҳри душанбе мешавад, ин ҳама ба он меҳру муҳаббате ки падару модар аз фарзанд умед доранд баробар нест.
این مرکز همچون مرکزی نمونوی تکیه‌گاهی پیشرفته کشور و بیرون از آن شناخته شده است. مقصد از همین خدمت‌های اجتماعی در این مرکز برای چیست؟ و در حقیقت خواه و ناخواه تضادهای زندگی پدران و مادران ما را، شخص کلانسال معیوبان را در حالتهای دشوار قرار می‌دهد و حکومت کشور در همین مرکز آنها را برای نجات دادن، برآوردن از همین حالت‌هایی که در حقیقت به جای زیستی دائمی موندن، یعنی عاجزی کشیدن در طبابت، برقرارسازی حجت‌ها، دریافت نزدیکان نسل کلانسالی ما در حقیقت بی‌خانه‌ای درماندند. اینچنین برای به مهنت درمانی جلب کردن همین باشندگان و استفاده برندگان روزانه در مرکز به 100 نفر همه روزه 25 نفر در بودباشی موقتی و 75 نفر در خدمت روزانه قرار دارند. کارگاه‌ها عمل می‌کنند، محفل‌های دوزندگی، رسامی، شاهمات، به خودیاری رسان. در مؤسسه کتابخانه قریب 1500 نسخه دارای کتاب است که این همه غمخواری به پدران و مادران و معیوبان کلانسال روانه کرده شده است و مقصد از این همه غمخوری و دستگیری و در چیست که برای برگردانیدن همین شخصان برای زیست در نزد عائله، دریافت نزدیکان آنها و اگر در چنین حالت‌ها که در حقیقت دریافت و همین همه کوشش های ما نتیجه خوب نمیدهند، آنها در خانه اینترنت ها جایگیر کرده می شوند و در خود همین مؤسسه ها هم برای دریافت نزدیکان آنها و آنها را برای باز هم برگردانیدن برای زیست در نزد عائله و خود عائله این یک رکنی جامعه می باشد که ما آن را باید حفظ کنیم. عقل‌ها خیره می‌گردند، بعضی از فرزندان با هر راه و فریب خانه و در پدر و مادر خود را می‌فروشند، با بازی‌های گوناگون زندگی آنها اشتراک می‌کنند و از شما خواهش می‌کنیم که در حقیقت احترام کنید آن گنج خود را، پدر و مادرتان را. تشکر، سلامت باشید. این فکر شما بود. در حقیقت هم حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تمام شرایط را در این گونه خانه اینترنت ها برای پیرانسالان معیوبان مهیا کردند. شرایط های ارزنده هستند و در این برابر شخصان خیرخواه همه روزه همه ساله کمک های خود را میرسونند، لیکن باز همچنان که شما قید کردید یک مهر، یک فضا نمیرسد. این هم باشد مهر و محبت فرزند، مهر و محبت عائله‌داری و فضای خانوادگی است که ما و شما در عائله پرورش می‌یابیم. اکنون می‌خواستیم فهمیده باشیم که چی حال و احوال دارند این گونه نفران در خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان ناحیه یاوان. مؤسسه دولتی خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان ناحیه یاوان دارای 118 نفر باشنده باشد که از اینها 40 نفرشان کودکان و 78 نفرشان کلانسالان تشکیل می‌دهد. باشندگان ما همروزه خیلی که زرکای از قید کردن در فصل زمستان 4 مرتبه با خوراک گرم و سرغذا و در فصل تابستان 3 مرتبه با خوراک گرم و سرغذا تامین کرده میشوند. توجه دولت و حکومت علاوه خصوص توجه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نسبت این طبقه جامعه به نهایت زیاد هستند و همیشه از طرف وزارت و اداره ها نسبت این باشنده همه روزه توجه زیاد ظاهر می نمایند و همه روزه قریب که اومده از حال احوال اینها با خبر می شوند و گفتنی هستم که شرایطی که در امروز در خانه اینترنت ها دولت و حکومت فراهم آورده است، ما فکر می‌کنم قریب که در بعضی خانه ها ممکن همین شرایط نباشد، فقط که یک فضا نمیرسد که در اینا مثلا مهری فرزند خب خش و تباری نزدیک خیلی که اینا میخوان که در بیرون باشند و به همه روزه میخوان از حال احوال با خبر باشند، با خانه اینها با عیادت روند، همین فضا برای اینو نمیرسد. باقی مانده تمام شرط شرایط مهیا هست. تشکر. هم از جهت دورواری، هم از جهت تامین دورواری، طبابت. بله. خب همه اینا تامین هستن. تشکر، سلامت باشید. در مورد برگرداندن این نفران به عائله های سالم، به عائله هایشون اصلا ساختارهای مربوطه کدام قدم ها رو طی میکنند، کدام کوشش ها است و شما چگونه مثلا همین روند رو بر راه میمونید که اکثر اینها برمیگردند به عائله هایشون؟ مرحبا. در طول فعالیت کاری من قریب 2 یا 3 مرتبه همین حالات من شاهد شدم. باقی مانده نمیبینند. هستن عائله هایی که میآیند خبر میگیرند و لیکن برای بردنش امکانات نداریم، ما شرایط نداریم.
мақсад инро нигоҳубин карда наметавонем, гуфта ҳамин баҳона қати баромада мераванд. Падарон модарон мӯйсафедо ҳастанд, вақте ки ҳамарӯза ба онҳо суҳбат мекунем ки чӣ шуд ки шуморо ба ҳамин хона интернат ҷой карданд, аксарияти онҳо мегӯянд ки мо келин доштем, вақте ки бо келинмон гапмон баланд рафт дуруштӣ кардем, келинмон ба назди фарзандмон омад гуфт ки падарат ё модаратро бо дар хона интернат ҷой кун, агар намебарӣ ман дигар бо ту зиндагӣ намекунам. ҳамин ҳолат мешад ки аксарияти онҳоро оварда дар хона интернатҳо ҷой мекунам. ташаккур, марҳамат. Малима, ман бисёр зарур мешуморам ки андешаи шумо бошад инҷо мавриди ҳамин нафаре ки масалан инҷо зикр кардан аз ҳаёташон, фаъолияташон, рӯзгорашон ки фарзандони инҳо ба ҳисоби миёна ҳамсоли шумо ҳастанд. Марҳамат. вақте ки саргузашти ин марди бузургро шунидам, сухан гуфтан бароям хеле маҳзун аст, чунки саргузашти ино хеле дилхарушкунанда, гӯем ҳам хато намекунем. мегӯянд ки меваи дарахтро мехӯранд, вале меваи инсон ин фарзанд аст. фарзандро бо умеде калон мекунӣ ки оянда ӯ пушту паноҳи ту бошад. ман дар як ҷиҳат ҳайронам. ному насаби ин мард Эргашев Аскаралӣ, вале фарзандон бо насаби ҳамин мард Эргашев ҳастанд. ҳар боре ки онҳо ба ҷои кор ё ки шиноснома ё ин ки ҳамон зиндагии ҳаёти худро бо ҳамин насаб Эргашев оғоз мегардад, оё ягон маротиба падари худро ба ёд намеоранд? ё ин ки духтарҳо ана акнун мегӯянд ки дар ин ҷо ки духтар ин бештар меҳру муҳаббата зиёдтар аст. майлаш ана писарҳо ҳам хел карданд. духтарҳо вақте ки мебинанд ҳамин ҳолати падарро, оё ба онҳо ягон нангу номус ё ягон ҷиҳати дилгармӣ, виҷдони инсонӣ ҷой дорад ё не ки як маротиба ба аёдати ҳамин падари меҳрубон оянд. ина бинанд ки ин падар ҳоло ҳам ному насаби онҳоро фаромӯш накардааст ва онҳо бо насаби ҳамин падар ҳастанд. вақте ки онҳо дар хонаи падарро фурӯхтанд, фикр накарданд ки падар куҷо зиндагӣ мекунад. дар фикрашон ин наомад ки падари онҳо дар қади кӯча мемонад. агар ҳоло ҳам дер нашудааст, Эргашев Мансур, Эргашев Нодир ва Нигора, хоҳиш мекунем ки як маротиба ба аёдати ҳамин падари бузургвор, чунки дуои падару модарро гирифтӣ, ҳамавақт дар зиндагӣ сарбаланд мешавӣ. шоҳ Исмоили Сомонӣ бо ҳамин қадар бузургиаш ҳар бор ба набардҳо мерафт, пеш аз ҳама дуои модари худро мегирифт. ӯ ба назди модар мерафт, аз набард бо сарбаландӣ, бо ғалаба бармегашт. агар ҳамин як дуои ҳамин падарро мегирифтанд, хеле хуб мешуд ки омада ба аёдати онҳо, ба аёдати ино. ман ҳамин барномаро мумкин аст ки онҳо низ тамошо кунанд ва наздикони онҳо мумкин тамошо кунанд ва бинанд, ба хулосае оянд дар якҷоягӣ. ҳамаи ҳамон ҷавононе ки тамошо мекунанд бубинанд ки дар чӣ ҳолат аст падар бо ҳамин қадар меҳру муҳаббате ки дар хонаи пиронсолон арзи вуҷуд дорад, бо ин кас мехоҳанд ки дар дастархоне нишинанд, бо фарзандон суҳбат кунанд, рози дил гӯянд ва фарзандонро пеш аз кор рафтан дуои нек диҳанд. ин мақсади ин падар аст. хоҳиш мекунем ки як бор ба аёдаташон биёянд, бубинанд. ташаккур. саломат бошед муаллими азиз. шумо мехоҳед ки фарзандонатонро бинед? ҳамин фарзандони шумо ки рафтан аз назди шумо чанд сола буданд? шумо дар ёд доред ки фарзандони шумо ҳадди ақал як нафарашонро шояд чанд сола буданд онҳо ки шумо аз ҳамдигар ҷудо шудед? 8-ум 10-ум синфа тамом кард. баъд духтар тамом кард, баъд иён рафтагиди соли 95-ум сол рафт. яъне ки фарзандони шумо ҳангоме ки таҳсил мекарданд дар муассисаҳои таълимӣ аз шумо ҷудо шуданд. ин ҳам бошад соли 1995. бо ҳамроҳи фарзандонатон будеш, онҳо бо шумо чӣ хел муомила мекарданд? нағз буд, ҷо нағз буд. ман ҳеҷ иён ба сахт намерастам. ман ҳеҷ гап незанам, гапи нағз мезанам.
гуфтанӣ нестам ки чунин шахсон дар дигар ҷойҳо, яъне дар ҷойҳое ки ватани мо барои онҳо сохтаанд, барои пиросолон, дар он ҷо онҳо албатта хӯроки хуб мехӯранд ва вақти худро хуш мегузоранд, аммо ба ин нигоҳ накарда фарзанд набояд падару модари худро танҳо гузорад, чунки онҳо ӯро ба дунё оварданд, хӯронданду пӯшонданд. онҳо барои онҳо дар зиндагии онҳо нақши бузургро иҷро намуданд. Хеле бад ки дар зиндагии чунин шахси беҳтарин ки барои фарзанди худ нисфи зиндагии худро гузаронд, аз 5 фарзанд як шахси хуб набаромад. зиндагӣ албатта бо падару модар ширин аст ва бояд ҳамеша кӯшиш кард ки ашки падару модарро нарезон. Модару падар ин бузургтарин неъмат аст ва бояд ба қадри ин неъматҳо бояд расид. Ва вақте ки шахс модарро мебинем, дасти падару мадарро гирифта бояд буса кунем ва вақте аз хона баромадан ва дасти дуои он касро гирем ва бояд бо меҳр гӯем ки модарҷон, падарҷон, ман туро дӯст медорам. ташаккур, саломат бошед, ташаккури зиёд. дар охир ҳаминро ба падари меҳрубон гуфтанӣ будам ки ҳамаи мо фарзандони шумо ба ҳисоб меравем ва ҳозирем ки шуморо ҳамчун падар садо кунем. ташаккур, саломат бошед. барои иродат, садоқат, меҳр, самимият мо низ дар навбати худ мегӯям ки дар воқеъ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои ин гуна шахсон тамоми шароитро муҳайё кардааст ва бо умеди оне ки фарзандонашон аз хатои кардаи худ нигарон мешаванд, бо умеди оне ки ислоҳ мешаванду биянд ба аёдати падар, ба хабаргирии падар, ба бурдани падар ва аз ҳамин минбари баланди андеша ба ҳозирин, ба бинандаи азиз, закӣ ва ҳушманди телевизиони Баҳористон низ қайд мекунем ки фикр мекунам бо таҳияи анамин барнома каме ҳам бошад меҳру муҳаббат, самимият, садоқати падару модарро ба шумо ҳозирини арҷманд мо ироа кардем. пешниҳод аз ҷониби мо сурат гирифт, иродати қабул аз ҷониби шумост ва ба ҳар яки шумо изҳори миннатдорӣ, ташаккур мегӯям ки омадед ба барномаи фикри шумо ва фикри шумо дар барномаи фикри шумо шунида шуд. Ва як ҷаҳон ташаккур ба ҷавонони фаъол, ҳушманд, зирак ки нисбати масоили иҷтимоии замони имрӯз бетараф нестанд ва як миннатдории хоса ба Аскаралӣ Эргашов ки бо иштирокашон тавонистанд матраҳкунандаи масоили имрӯза гарданд ва бо умеди ояндаи дурахшони Тоҷикистон нуқта мегузорем ба барномаи имрӯза. Хайр, худ ва наздиконатонро эҳтиёту эҳтиром намоед.